Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go Thymmai ka bas kem bat bidor. UMDC jongka Jowai Central Constituency uba Andrew Shulai haka khatwai terik unok pra arjar arpo ula pelaj Paidbah ya kali SUV ke Thymmai ya ka balatip kerteng kum ka Nissan Magnite ha showroom jongka Orange Nissan ka badan halum suyung New Hill Jowai haka jing pelaj Paidbah ya kani ka kali laidon langru Reverend Father Hilarious Lamare Managing Director jongka Orange Nissan uba Shempang Lengdok General Manager jongka Orange Nissan Shillong uba Krishan Kongwir nalor Manager jongka Jowai uma knowingly litting but kiwe kibla syakot ngobha shortly nangin nila banibi kini kali yang saya kini nangin sa Paidbah kini kali yang ne posal Jowai kali ka design juga but the technology ka ilabu hakni kali tolong syah kaba tam banyak kiwi kali kumba ini mentan atau product presentation community features idam features kiba kali kedam ini kali top model let's say ngam kamboy harus sekolah mereka semua apa sekolah kali idam ki features kiba kali kedam underlook safety underlook features kiba ki penentang mana kesini kali tidak kali kiba khasan lah kiba khat palat di nompadan kali langsungnya kata giwaya kum ke 360 degree view kamera mau ke kamera bengla lebih sekalian cuma kali sakaman cuma kali sekalian cepat cuma kali kali ke khat palat ro kampadan khasan lah padan benglayo kali saya kira ini sibun shawingnya syekmat yodon ke viau bakso yodon ke belum kena ma tadi gibek sedien lagi pek sesai yodon ke mau yodon ini tai kira sibun kali yang ke safety begini Ternyata pada features ke kini safety features pada kini benar. Ternyata tu aspek features ke pun kira ayah kali. Pada kedua ke berbeda. Kedai ke produk ke balong value for money. PC itu ke pisah dari film sebenar yang pisah. Lepas ke company Nissan kalau leh kali ke ayah kita ke produk ke balong value for money. Yang iklan overcharge. Kita dapat kali sebab segi pada sakubur yang kita. Hai kita kritik kita keren nak umir kumpai, keren memang quality kamlong kenai kenai hendak kelak syom hendak kelak test hendak kelak pet kali terkensa UI dalam kerjaan khidmat. Teknik kali all this in Magnite kali it marks the beginning of a new chapter in the Nissan next strategy. Nissan company kadon ke ambition jangka nak mentak India market. Kadon sibun ki speculations angni yang tai ayo hat Henry kini kami isai kedal ya ke intention but long term intention ke bahkan Nissan company kadang kebentar ke Indian market kini kamdai ke SUV just for India kini ke world SUV kini ke world SUV ke bahagian ban launch ni for India kita mereka ke make in India make for India and make for the world ketika global SUV and we are fortunate but this car is launched first in India then after that it will go somewhere to the world kan salit tak cuy dan hari ini pun ke model is start on kiwi ki partai na kiwi kiri then ki supply chain of India juga but then Nissan mentah strategi juga lapan pula balas dam dan design yang kali for Japan make in India make for India and make for the world mengikum ka Orange Nissan ka baladon mentala sunsnem ani for Meghalaya ilalong full equipped hakaban deal yakikali ban eye service ban penbiang yak spare parts ban penbiang yak sales and service te idon a professional team kibalayo yak training kakali 14 HL hari mengiham masyaallah apa Meghalaya ngilom kibadon box siya ba dai mengi banong manyo ay kini ponot isu kiwan ra ikani kumba sibanai menchwa kiwan ra ikani kiwan ra jar ikan apa katrok tangban ai training ikitna apa pilot hotel dan ikit yang itu kemudian beli hariwat kata dan hiki media selong ke bayo
ban contoh kali apa Pyllait. Kita kata make sure that our team is well equipped with the knowledge kepada ban batai hak kali. Tengah ilang kita dan baru apa North East mengingat kita lagi benongkong tanpa dia kali ban display ini apa showroom. Tengah pada satu yang ini sudah bagi ilang kita dan baru apa North East kena pelak kali national ban delivery suatu Christmas and they can supply ketu kan Italy kali bangin pelak suatu Christmas kemar bagi tip ke Meghalaya ke Shillong ke di kesini jadi mostly in the Christian states. Tengah request in company mengidon di customer kiba Yimday ban hers in the sentiments jong ki nomor ba Christmas ketika si festival ko khram ko ta jangi to ki kwa ban deliver kali bilang ko dan bok pengen sayo kali na pada gitu ki bok ki bala kwa ki pula pada for Christmas tengok ki balai ni long full well equipped nomor mentah ni pertai covid ko ni tengim la ban physically ban lek han showroom ban khando than ban ki breu sini style ban mi mo handrai ni don ko virtual showroom kaba phila ban visit at the comfort of your home. If you show here, you can visit our showroom virtually. If you like through the net, then phila ban visit our www.nissan.in. Then inside kali ke models prepare phila ban experience, phila ban picture phila ban baik baru sodong kali. But ndai tak kata phila ban book senang online tu. Phila ban book online senang itu kali. But kidon ki options untuk phila patai profile kini ko virtual showroom juni. Lalu kata, anda kira pelan mereka pada drive yang sekali, means pada ki customer ki puak banwan support showroom mangi yang select ban test drive yang sekali with a fully sanitized car. Nak berkata ini COVID, tegin net yang test drive shaman lagi yang jadi customer. Tak apa betul ini, sim yang appointment bat pi, tak apa long convenient, then yang sa pak ke team jadi yang sepak kali kepala fully sanitized. Bap in your banship yaka test drive. Ba consistently Orange Nissan to me score 100% in customer satisfaction. Te ngene akan bala berbiak ngidon ke service apa mau beli ngidon ke full pledge service center te lain dollar kata si sen orang ngidon kata apa ni ke mobile service bank. Akaba ke team jeni ki technician ke bala long well trained dan kin wan sheki Jowai kin le chatura kin le nong stoi merang shamal lagi jeka apa kin ke Meghalaya jeni ban inform you customer shop kin net ban ai ke service ki kali bala kin la ban wan shop service center jeni shop Shillong stay te gidon ni kata mobile service van te ngidon ki highly trained local technicians ki lagi kena local jeni and then we have the highest percentage of spare parts availability compare nomor company ke saya rate ini ke saya run ini in terms of spare parts availability atau we have a cashless insurance tie up akibat enam dan tension ban run after the insurance company pada pidang ke scratches pidang ke jingmong pidang ke jingkwa dan claim insurance sekali hari mangi ingin lihat nadong sinok piwara kali ingin sina ada sina simnok kali ka payment ke belai bagi insurance mangi ingin be iki insurance bandio ke payment idan aging sale to get consigned to the customer ya ketu kamdai ke bon most of the thing will be covered by the insurance company idan diperlukan mentan baterai apa national dan mentan gaya itu ni jangan try itu baru ya kata cashless tie up insurance with between the insurance and the company